abantu basigaye bakunda ibyo hanze kurusha ibyo mu nzu y'Imana. Abantu basigaye bakunda kunezeza abantu aho kugira ngo Imana ibanezerere. Abavuga ubutumwa benshi basigaye bashaka ngo babwirize uko abantu bashaka aho kugira ngo babwirize uko Imana ishaka. Abayumbe benshi bari mu guhanura ngo abantu banezerwe aho kugira ngo Imana inezerwe. Biragatsindwa niba abantu benshi kuba batamba ni ukugira gusa ngo kamera ibarebe ariko nta Mana irimo. Ibihembo by'abo bantu ngo kera byamaze guhabwa nibiriya nyine babanezeza abantu. Ariko Pawulo arababwira ngo muja mugenda uko bikwiriye abo mwana. Damini zalavarde muza mugenda mugende nk'abafite confidence, mugende nk'abatunze Yesu. Kandi nguko mugenda ngo mugende mu munezeza. Imyambaro yawe yonezeza Yesu. Tugenda ku buzima bwo kumvira Imana nibwo tuzanezeza Imana. Titwavuga ngo amen. Amen. Abapasiteri nzambagarukaho kuko ndiwe urambabarira. Abashumba bagira abakristo bakize, abo bagira intebe zabo. Abadayimoni barateye mu itorero. Abantu kubera ko uwo muntu afite ubushobozi ho gato agira pasiteri akaza akabwira abadiyakoni ngo mwe nzamona muzamuranga iyi ntebe iyi ni ya Fran aho nakawe ko n'abayikunda hariya nta faranga gafite. Ariko reka mbabwize ukuri, abantu bagomba kwicara ku ntebe z'imbere ni bande kwanza? Ni bande kwanza? N'abahutumizi batabamenya amateraniro uko agenda. Umunebwe utikiriza haleluya azayicarira inyuma akagako makarangara. Mugende mwumvira Imana, mureke kumvira abantu. Biragatsindwa ntibikabeho. Abahanuzi mwabaye ba Pamba Boy. Pamba igihe cy'amabuto ngo azapamba boy we. Abayumbe bari mu gushukishwa imikate ureba ngo mbonye igiheko ye ngo bamuhaye bureba. Abiroma 15 murongo wa mbere n'uwa kabiri. Abiroma 15 murongo wa mbere n'uwa kabiri. Umuntu uzi gusoma wa mbere n'uwa kabiri. Umuntu wese muri twe Yego. anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze. Amen. Ya mbere n'iya kabiri. Subiramo. Ya mbere. Tangira. Twebwe abakomeye dukwiye kwihanganira itegeke. Tugomba kwihanganira ab'integeke z'abadakomeye. Titwinezeze. Kabiri, umuntu wese muri twe mwumve n'itegeko. Umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze. Amen. Abakolosayi 1:9 no 10. Urwandiko Pawulo yandikiye abikolosayi sura ni ya mbere umurongo wa 9 n'uwa 10. Nanone ni wowe udusomera.
Abikorosayi 1:9 n'umurongo wa 10. Yego. Ibiri iravuze ngo nico gituma tudasiba dusubiremo. Nico gituma tudasiba kudasabira. Nico gituma tudasiba kubasabira. Uhereye igihe twabyumviye. Twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose ngo mumenye neza ivy'Imana ishaka. Amen. Abikorosayi Rimwe no kwicenda. Yes. no kwicumi. Kwicumi aravuze ngo mugende kuko bikwiriye ab'umwami wacu. Yego naho. Mugende kuko bikwiriye ab'umwami wacu. Yego. Mumunezeze muri byose. Mumunezeza muri byose. Mwere imbuto z'imirimo myiza yose. Kandi mwere imbuto z'imirimo myiza. Kandi mwunguke kumenya Imana. Kandi ngo nimurushaho mwunguke kumenya Imana. Amen. Amen. Yeme. Ntitwavuga ngo amen. Kipe. Source. Turashima Imana. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Imana yaturinze ubwo twahagurukaga mu rugo. Turaza tugera hano amahoro. Imana ishimwe. Nishimiye kuko yaturinze mu modoka. Hari ahantu abandi barahaguye, ariko twebwe twarahaciye n'abandi bose babahaca. Imana ishimwe yaturinze tukaza tukagera hano. Mwene data akimpamagara sinamugoye kuko nanje kurya imba mbikeneye. Kuja mu ivugabutumwa ni byiza ariko biragoye. Imana yabahaye umutima wo kuntumira abanyamasengesho bo muri Hope. Imana ibaheze umugisha. Ndashimira abashumba namwe mwemeye gutumira umuntu mutazi. Umuvugabutumwa yose twari twarakoze igitaramo cya gatatu ngo dushikara tureba twari bake cyane. Aratubwira ngo ijambo afite ndiyo bwiriza abana bantu ngo tuzobanze tugende tuje gufata abantu hanze tubazane ngo iryo jambo riraremereye ry'abantu benshi. Bavuga ubutumwa bakunda masifa gusa. Rero ndashimiye ko ikaze mwatwiyegereje. Imana ibaheze umugisha. Hano hantu niho nari ntaragera muri Kenya, nibwo bwanje bwa mbere. Ndashima Imana ko ngeze Gitengera. Hasi uko barwiyereka Madamu we yaje namubonye yigeze kumunyereka ku ifoto ngakeka. Ndashima Imana rero ko tubona nzogera iwawe. Nzogera iwawe kubera ko rwiyereka ari inshuti yawe. Ituru mbere ukano nari nomubwiye ko nza kugira utubazo sinaza ntaza gorana aranyu. Rero ubwo nageza Perezi uzongeza iwiwe. Rero mureke tuganira ibindi tuzakomeza tubivuge. Baduhaye teme ivuga ngo ni mu Baroma hariya ngo buri muntu wese abere mugenzi wiwe inyunganizi kandi ngo amunezeze. None nsenze kugira ngo tuzogere ku ijambo rivuga kunezeza abantu no kunezeza mugenzi wawe cyangwa se no kubera mugenzi wawe inyunganizi. Imana irambwira ngo mbaze mvuge hejuru yo kunezeza Imana. Iri joro turavuga hejuru y'umuntu uzunezeza Imana. Kuriya mbabwiza ukuri. Imana ninka papa ninka mama. Ninka kurya k'umwana wawe n'abarya. Hari ibyana bitagira discipline mu rugo. Ico cyana ntikiranezeza se abe niyo ukizanira iki. Hari abana bataza bashima uzumuzanira bombo akama irya kayimura kutawushimasha hebura wabyaye cyana cagituguri. Ariko uzoreba kana gashima umwana ushima azatera se umwete wo kugira ngo asubira mugurire ejo hazaza. Rero natekereje ko tuvuga ngo tuvuge hejuru yo kunezeza Imana. Ejo nzavuga kino gitabo cy'Abaroma. Mbabwire n'impamvu Pawulo yanditse kino gitabo. Abaroma bari bafite ibibazo bibiri ariko reka ndeke taje kugikoragaho ngo kivuge ubunye
reka maze mvuge hejuru yo kunezeza Imana. Ejo tuzavuga Abaroma, mbabwire n'icyatumye yanditse rino jambo. Iri kanisa ry'Ikolosayi niryo ngiye kuvuga. Nimara mbabwire icyatumye Pawulo sarire sinakundaga Pawulo. Nagiraga abagabo batatu nkunda, ngagira abagore babiri nkunda, none haje kwikubitiramo na Pawulo. Ejo bundi Revera Bizimana niwe waje aratubwira ngo none ngo yakundaga ngo akunda ngo none bose ngo asigaye bakunda. Uko umuntu agenda asoma niko agenda akunda abantu. Ariko biriya bihume byahumiye isi ngo n'isi yari kwiriye ko bayibaba. Nta muntu worusha byose se ni ibyihebe by'Imana, ariko Pawulo yavuze amagambo meza. Pawulo yandikira aba Bakolosayi, uragenda umfasha urasubira hari. Yababwiye gute? Taje kuvuga ibyanje. Nimara mbabwira icyatumye Pawulo yanditse kino gitabo cy'Abakolosayi. Imwe no kwicuma, imwe no kwicuma gusa. Abakolosayi rimwe no kwicuma. Yego. Aravuze ngo kandi aravuze ngo mugende nk'uko bikwiriye abo mwana. Uko Pawulo yabwiye ab'Ikolosayi, yarababwiye ngo mw'Abakolosayi nimugende nk'uko bikwiriye abo mwana. Mumunezeze muri byose. Naho mumunezeze muri byose. Hari icyo yakuye mwebe. Ni ukuvuga ngo byose birimo. Ibigomba kunezeza umwana byose birimo. Aha. Mwere imbuto z'imirimo myiza yose. Kandi ngo mwere imbuto z'imirimo myiza yose. Kandi mwunguke kumenya Imana. Kandi ngo mwunguke kumenya Imana. Pawulo yandikiye Abakolosayi bari bagize mucanganyiko, kandi rino torero ry'Ikolosayi ntabwo ari Pawulo waritangiye. Iri torero ryatangiye n'umugabo bita Filimoni n'umugore we n'umuhungu we. Filimoni yari umucuruzi w'umuhanga, akagira ifaranga, yarazi gucuruza, ariko ntamenye ibintu byo guhagarikira, ntamenye n'ibintu byo kubwiriza. Ariko ngo akagira umugore w'igihume, ngo yarazi kwakira abashitsi. Hari abagore batazi kwakira abashitsi, b'umujinya b'umushiha, uzufatanya amenyo umushitsi yinjiye akayarekura umushitsi asohotse. Ariko aba bagore Imana izobarinda bato. Uwo mugore wa Filimoni ngo yari umugore wuzuye umwuka wera, kandi ngo yakundaga kwakira abashitsi, ngo yagiraga impano zitatu. Titwavuga ngo amin. Impano ya mbere ngo yakaza acumba yishimiye abashitsi. Impano ya kabiri ngo yarazi kuririmba kwakira abashitsi. Kuririmba ni heri kuona wandugu njiani pa kwenda mbinguni. Ngo yari igihumi, yakaza yakira abashitsi gute. Ese kera ko mfashwe Imana yawe. Noneho umuhungu wiwe ngo akamenya kubwiriza. Nyina yamara kwakira abashitsi, agaheza umuhungu we mikoro ngo batangira iparuwasi. Paruwasi irakura, paruwasi iragenda ngo ije kugera iriya izamwe abandi bagnebwe b'Abayuda b'ababandi, ngo bashike ngo batangira kwigisha inyigisho izo Pawulo atari yarabwiye bari abantu. Nitwavuga ngo amen. Izo nyigisho ziri mu matorero yacu. Aba bantu ngo bakoze ibintu bigera kuri bitatu. Ngo bavugaga ko Kristo adahagije. Ntabwo Yesu ngo yarahagije iwabo. Ni ukuvuga ngo abandi bashakaga ko kugira ngo bongereho Imana. Abantu bari mu kunyurwa n'Imana bagakenera ngo bagire utundi bongeraho. Bakabona imbaraga z'Imana zidahagije bagakenera kongeraho. Ijambo rya kabiri ngo bari bafite, ngo bavugaga ko Kristo, bavugaga Kristo n'amategeko. Amategeko akaruta Kristo muri bo. Kandi Yesu yaravuze ngo sinaje gukuraho amategeko, ahubwo ngo naje kuyakomeza. Ijambo ngo rya gatatu ngo bibandaga ku byo hanze, ngo aho kwibanda ku byo mu mitima, aho kwibanda ku by'Imana. Pawulo ngo arabandikira ngo muzamugendera mu Mwami, kandi ngo mumunezeze, kandi ngo mumunezeze muri byose. Uzunezeza Imana mu byo ukora,
uzi ukora ikintu conezeza Imana cyangwa uzi ukora ikintu conezeza abantu. Nafurahia baraka zote za ulimwengu alizonalizipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna oga na shaka yatakuwa manunguniko. Abantu basigaye bakunda kunezeza abantu aho kugira ngo Imana ibanezerere. Abavuga butumwa benshi basigaye bashaka ngo babwirize uko abantu bashaka aho kugira ngo babwirize uko Imana ishaka. Abayumbe benshi bari mu guhanura ngo abantu banezerwe aho kugira ngo Imana inezerwe. Biragatsindwa niba abantu benshi kuba batamba ni ukugira gusa ngo kamera ibarebe ariko nta Mana irimo. Ibihembo by'abo bantu ngo kera byamaze guhabwa nibiriya nyine babanezeza abantu. Ariko Pawulo arababwira ngo muja mugenda uko bikwiriye abo mwana. Damini za lavarde muza mugenda mugende nk'abafite confidence, mugende nk'abatunze Yesu. Kandi nguko mugenda ngo mugende mu munezeza. Imyambaro yawe yonezeza Yesu. Ijambo ry'Imana ryatubwiye titwavuga ngo amen. Hallelujah. Mugende kuko bikwiriye abo mwami bene data mwe. Niyo no kwicara ndi imbere y'Imana, message irashitse. Munezeza Imana. Kuna Imana hari abagabo banejeje Imana irahaguruka kunte biraseka. Hari natwe twitegereje abagabo b'Imana badafite kubita uwo muntu utangiye guhunyiza. Ibyanje muramenyera murananga mu nkundi. Ibyanje ni bomba atomike. Umuntu nakora ikosa ndama ndivugira hano. Asigaye pasa munyihanganire muzosigara musana ibyasenyutse nagiye. Nubundi abavuga butumwa bazabasenya abapasiteri bagasigara ba. Kera murahunyije n'igisimba twari turimo yemwe. Ni mu yakaba amaso twumve Yesu. Hallelujah, hallelujah. Mugende kuko bikwiriye mu mwana mumunezeza muri byose. Shamburi. Jameni Yesu yupo, kweli Yesu yupo. Jameni Yesu yupo, kweli Yesu yupo. Tunamtangaza yupo. Haleluya. Haleluya. Izayumva abantu babiri. Izayumva uyiteye ikumva n'uyiteye. Izayumva umuntu uyiteye n'uyumvishije uwo bayiteye. Nabo bantu babiri bazabumva haleluya. Uyiteye n'uyitewe nabo bombi. Abandi kurya ni ikigari. Haleluya. Izayumva abantu babiri. Ukunteye haleluya. Ndayumvishe ko nteye haleluya nziza. N'uwiguyeho yumvishe ko iremereye cyangwa itaremereye. Titwavuga ngo amen. Amen. Tugende bikwiriye kuko abo mwami bagenda gute, abo mwami bavuga gute, abo mwami bakora iki, abo mwami mureke mbabwira abo mwami. Ariko reka maza mvuga bisi abantu bazakorera umwami wabo Satani uko bagenda, bagira uko bagenda, bagira uko bavuga, bagira uko bareba, bagira ibyo bakora twebwe tutabamwo. Rero abakirisitu pasa basigaye bigana bo hanze. Kandi amami nabiri, hari ubwami bw'Imana hakaba n'ubwami bwa Satani. Ariko turi mu gushaka gufata ubwami bwa Satani ngo ari we tunezeza, tureke Imana munezeza Imana. We ureke kunezeza.
abantu bigize ibyihebe byo mu nzu y'Imana ngo ntibabashaganyije ngo abapasiteri ntibabakoze. ariko pasiteri natwe twagize intege nke, twabaye abantu natwe tugendana intege nke, twagize ubwoba. ariko kuriya ni amasengesho make. iyo umupasiteri yakamye azasigara yikanga abakirisitu. Imana ibabareye kuvuga abapasiteri kandi teoloji z'ibyanga. Reka tubareke mbere, tubarekera aho. Titwavuga ngo amen. Ndaguma mvuga abayumbe nibo mvuga kuko nibo bandumiye. Tugire gutebe tugende ko bikwiriye umwa. Reka mabwira abisi bazabambara amashapata arashanyutse bakayazana mu nzu y'Imana. Abo nabisi tibaza bisokoza, bazaba defuriza ari abakristo. Ni ukuri kw'Imana umugabo wa defurije ni uw'isi, si uw'Imana. Ndababwiza ukuri, tuzoje mu ijuru kuko tuzaruhukana bumvishe. Mbabwiza ukuri kw'Imana, hari ibintu turi mu gutoratora hariya hanze ngo abagabo ntibisokoza, abagore ntibakisokoza, ngo mureko murashaka ngo ibintu ngo munezeze imibiri. Abantu mugende uko bikwiriye mu mwana. Ariko nk'umuyumba ugira ubwanwa buresha n'ubw'igihebe, ubwo bwanwa yamara akabutambana akabwiriranwa akaburarana, yamara agatera za Haleluya 8. umuyumbe w'itorero uhagarariye Imana ku isi yarangiza ngo aranezeza Imana imbere y'Imana yo mu ijuru. Ni ba nyogosenga wawe unezeza na ba nyoko wanyu, ariko imbere y'Imana ufite ikibazo gikomeye. Paulo yaravuze, titwavuga ngo amen. Paulo yaravuze, aravuga ngo niba iki kintu ari kibi jewe nokireka kugira ngo abantu batagwa. Niki gitwa mugusha abantu abakristo bari mu kugwa kandi muzi ko ari kibi kitakinezeza abantu. Naso tanezerewe na nyoko tabyishima. None umugore wawe ntanezerewe kutaza wisokoza cyangwa wambaye ipataro ishanyuze, mama wawe akakubuza, wamara ukaza imbere y'Imana ngo Imana iranezerwa nyoko yakubujije. Reka pa uko ugiye gutombora ibintu kandi biraje. Tamu ya Yesu roza mwana. Reka mbabwize ukuri, nimureke tunezeze Imana. Titwavuga ngo amen. Titwavuga ngo amen. Haleluya. Kunezeza Imana ni ugukora ibyo Bibiliya ivuga. Ijambo ry'Imana Bibiliya zivuga ngo nimugende kuko bikwiriye. Sana n'imbaraga zawe turakuririye. Umukobwa utanga vase ku muhungu baba bakundana wanejeje ico kigabo cyawe, ariko Imana yavuyemo. Umuhungu usaba umukobwa bagiye gushakana ngo amuhe avance, wanejeje umubiri wawe, Imana ntikirimo. Niyo ndoho niyo aba bandi babiri bahuye ku musozi, sinzi uko izagenda iri imbere, kaba bazaka Imana imbabazi, ariko batatse Imana imbabazi urugo rwabo n'amabanda abiri yahuye bigirira agatsiko k'ububandi barabikora. Muri aba bandi babiri bahuye Imana ntirimo. Mwinejeje gusa ariko Yesu ntarimo. Reka mbabwire ikintu kizakinezeza Imana. Ni igihe umukobwa abwiye umugabo ngo stop, hagarara, turiko turubaka, turi mu mushinga wo kugenda twubaka, tugiye kubana imyaka yacu yose. Ariko umukobwa hari ibihume ngo byahumise ngo ni siti yari ikwiriye ko bayibamo, ngo bagendaga baserera mu mashamba no mu bihanamanga. Abakobwa bameze nk'aba Mariya babyaye Yesu. Ariko Esiteri barusi ibihume
baridiya ngo babwirije ku mazi Filipi ngo batangiye kubwiriza ngo barabwiriza Paulo ngo hagere gusa ngo ave kubwiriza Lidiya ngo musoma kejo ngo arakizwa yakira Yesu bene abo bagore bene abo bakobwa bene abo bagabo bene abo ngabo ngo nibo baza bagenda banezeza Imana uko bikwiriye abo mwana titwavuga ngo amen nimuzasubira kumvumira ndabarebye kujya mu gahanga reka babwire ibintu bitatu bizabituma tunezeza Imana nimara mbabwire ibintu bitatu by'imbogamizi bitaza bituma Imana inezera nimara mbabwire inyungu zine zazituma umuntu Imana inezera inyungu zine zazituma tunezeza Imana nimara nicara keto cambe iyo ushaka kunezeza Imana nuko ubuzima bwawe butandukana n'ishaha iyo ubuzima bw'umukristo bwatandukanye n'ishaha azanezeza Imana azarambura ibiganza bakavuga ngo uriya mugabo yuzuye umwuka w'Imana iyo ukicukubiranyije mu ibyaha ukazuvavanga ukadata yewe nta buzima bwo kunezeza Imana burimo ubuzima bunezeza Imana ni ubuzima bwatandukanye n'icyaha murabisoma muri Yakobo 5:16 muri ko murandika mwese preze dufashe usome ba dufashe usome Yakobo 5:16 n'uwa 18 tumve we umuntu watandukanye n'icyaha azanezeza Imana iyo ushaka kunezeza Imana nuko ubuzima bwawe butandukana n'icyaha gatanu 16 17 18 maturira n'ibyaha byanyu kandi ngo musabirane kugira ngo mukizwe gusenga kumukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete 18 arongera arasenga ijoro rigusha imvura rekeraho papa we titwavuga ngo amen nimwaturira n'ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe gusenga kumukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete usigituma umuntu amasengesho y'umukiranutsi agira umumaro n'igihe yatandukanye n'ibyaha Eliya ngo yari umuntu ngatwe ngo arangirira asenga Imana ihagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6 imvura itagwa kandi yabisabye ku itegeko rya Eliya ntabwo Imana yamubwiye ariko kubera ko Eliya yagendaga anejeje Imana ngo apfe kuvuga Imana yavuga ngo uyu mugabo azanezeza ndayihagaritse imvura irahagarara amezi 3 n'amezi imyaka 3 n'amezi 6 ngo buce arasubira aragaruka arayibwira ngo rekura imvura hambura ariko Imana si umuntu ngo ibeshe iyo ubuzima bwacu bwatandukanye n'icyaha kubesha kwiba gusambana kuroga kugenda muri biriya byose Imana izivuga ngo sariyu dipeti muri Kenya Kitengera hariho umugabo wanje uzunezeza ariko iyo ukiyaho ugendera mu byaha Imana izi kureba ikavuga ngo iwacu ntakigenda Eliya yari umuntu ngato ariko yaraseze Imana iramwumva muzigituma amasengesho y'abantu basenga ntibumvira bazabisingira mu bindi bintu iyo ubuzima bwacu bwatandukanye n'ibyaha Imana isitunezerera ijambo rya kabiri ni ubuzima bwumvira Imana iyo ufite ubuzima bwumvira Imana uzunezeza Imana Bibiliya ivuga ngo kumvira kuraruta ibitambo murahasoma itangirira 12 n'amakuru ya Aburahamu ngo yicaye hejuru y'Imana ngo kubera kumvira Imana yakazayumvira Imana yamubwira ngo Aburahamu we haguruka n'urubyaro rwawe uje mu gihugu nzakwereka Aburahamu ntiyagendesheje Imana impaka kuko yumviye Imana iyo twumvira Imana iyo ubuzima bwacu bwabaye mu kumvira Imana izinezerwa Aburahamu ngo agenda nk'utazi yaje ariko ngo ageze iri Imana yamubwira ngo manuka mu kibaya ngo ubwire Peti ngo aramanuka aje mu kibaya aramubwira ngo ese ubonye kati hari umusenyi ati uwo musenyi ukungana ni ku ruzaro rwawe ruzanga tubura amaso hari bwari bugorobye mu kagoroba caga inyenyeri zose zitamurutse hari nijoro aramubwira ngo mbonye inyenyeri ngo kuri ngo niko ruzaro rwawe ruzanga
ni ku rubyaro rwawe rusangana Aburahamu we umuririmbyi ari ku rubyaro rwawe rusangana Aburahamu we Doranije Uwiteka usezeranye ni ku rubyaro rwawe rusangana Hallelujah. Aburahamu we Doranije Uwiteka usezeranye tuvuga ngo kuko waguze karamata nshuti we sizo yuko zisoni zaguhaziza Yesu Imana icyubahiro ni ku rubyaro rwawe ruzangana Aburahamu we Doranije Uwiteka usezeranye zagushira zagushira juru juru kuko wamenye izina ryanjye maze ukanyizera kumvira kirima tube mu buzima bwo kumvira Imana tube mu buzima bwo kumvira Imana Hallelujah. ntitwavuga ngo amen Amen. ubuzima bwumvira Imana hana kumvira abantu hana ngo abantu bavuze apana ngo abategetsi ngo abifaranga bavuze iki umva Imana sikia Mungu ube nkunzamuropa gira ijwi rigufi Hallelujah. Usangana Aburahamu we Doranije Uwiteka usezeranye zagushira we zagushira juru juru kuko wamenye izina ryanjye maze ukanyizera. Hallelujah. sogokuruzaho kwizera yumviye Imana Imana iramwirata tuzoja mu ijuru ndi imbere y'Imana hari abantu bazashidikanya ngo ndabizi ngo nimba nzogenda ngo Imana nizobimenya warahiye byararangiye ni ukuri ko Imana yadushizeho amahitamo abiri kugenda cyangwa kureka jewe ndirimwo mu buryo bwo mu mwuka Amen. narigezemo sinzashidikanya Imana Aburahamu ngo ageze iriya Imana iramubwira ngo kubera kumvira umubwira amakuru ngo abona abagabo batatu babagenda ngo baba basa n'aberekeye nk'abantu bazindutse iwacu ruguru wa rugomora we iwacu bari heza bacu umugabo yakazarangiza undi iriya yewe 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 wabati hagarara ngo agahagarara akamubwira ngo mwiriwe papa we mwiriwe amakuru wa ngo ni meza ngo se kurava ukaja nari mvuye mu rurabo ko nerekeza mu Karingiriya mu Minembwe ni amahoro akujanye wa atariko kwa uja gusa n'abana bo kwa Sebitereko wa atoya baza bambwira ngo turasa no kwa Sebitereko ariko ndi wo kwa Manowa wande wa Manowa kwa byinshi atesha atiso isokuru wawe yigeze kungabira ingakera tiwotambuka ngwino babanze baguha amata urugenzura rukomeza agakera kwa mukecuru ngo akagira inkongoro bagiraga inkongoro y'abashitsi akayimuterura akagotomera atariko kurushe tiworara umugabo yamara gukubita ikivuguto mu nda kurara nukurara kurara turaye yewe wowe ukigiye utsinze inkongoro y'amata mu nda naho hano Isera Mugabi. hano ninde wowe ukirya atabanjire ngo arabure baguheza isumu mama we abagore n'abagabo iyo umembwe zawe Aburahamu ngo arangisha abagabo arabagobeza ati muhagarare ko muravaye mukaja ati tuvuye yuko turandi Sodoma ni amahoro abajanye Sodoma ni amahoro aho nimuze muje hano gatoya mwenga bagera mu rugo atoya ati ko turihuta n'abamarayika batatu ko turihuta muze atoya muce hano ngo abwira Sara ngo reba agatsima k'ingano ukazingazinga Gatoya. gato naje ngo abwiye umukuru w'abagaragu
ngo genda nawe ubage ikimasa cy'umushishi kweli cyiza kandi yamubwiye icyo ari cyo kweli. birashoboka ko yamubwiye ngo genda urebe ikimasa cyarwumvikana cy'uruhogo gicutse aricyo banga atukuzwe naje ngiye kuba nganiriza abashitsi batarambirwa ndaguma mboza ibirenge mukecuru n'abacunga mukecuru gira vuba Abrahamu ngo agarukana ibase ngo aboza ibirenge aho abamarayika baravuga ngo noneho tubonye ibiko atukuzwe uyu mugabo karoza abamarayika ibirenge yatumenya ariko Abrahamu ngo amare kuboza ngo aguma kubabaza ngo amakuru usanira umugabo bene uyu ufite umutima mwiza azabazana amakuru atariho imvura mwasize yayigwiriye abamarayika kuratubaza ivy'imvura twebwe tuvuye mu ijuru utamvura iba abamarayika bakazapfa kwikiriza ivyo batazi Ubuzima mu ijuru. sa ngo barahishije abagaragwa ikimasa kibakiraye kandi ngo bakoze igitangaza ngo batekesheje ikimasa amata ninde wari warya inyama zitekesha amata jewe jenyine muri zura bakazazitekesha umunyabuzima worya se ukibuka n'umwana ko ari hanze inyama zitekesha amata si ibintu ngo arangiza araza arababwira ngo nta kindi nabarindishije nabarinze ngo umwe nkabarya ngo bararya ngo bamare kurya igihe ngo batarakara marayika umwe ateme tuvuga amakuru abandi ati uravuga banza ureke ngo barabaherekeza Abrahamu ngo baherekeza n'umuneza kubera ngo kunezeza Imana abamarayika nabo ngo baranezerwa baravuga ngo tubonye umuntu w'Imana mwiza ngo bagere imbere harababaza ngo ese mwambwiye hajya ngo muri ko muraje ati Sodoma kandi gatsa amahoro tujanye turaba marayika muze none tugiye kurimbura mugiye kurimbura hariyo bene waciriye nimba batazabizera bazorimbuka nimusanga y'abantu 100 takibazo tuzobareka 50 takibazo yari kwa viziya ko bashika kwa roti akumva biwabo ukora amahoro ngo baratibuka yumva umubari atabantu bazofite uzobakiza ariko Sodoma hazorimbuka arababwira ngo nimugenda amahoro kubera kumvira Imana ariko ngo igihe bataravaho arakandi kabanga bamubwiye adasa Sara ari atari hano mu gikoni Sara ati karame igihe ngiki uzoba ufite umwana w'umuhungu amen Sara ngo aseka gatwenge ko kuba kwena zo ni inyama zibavugisha Arahasi. tuza wibuka iyo twataramaga tugatarama ngo mu nzu z'umuntu z'abagabo bafite ko bakazatureba ibirato bisa binuka isogesi koze utinya gukuramo ikirato ese namwe byababayeho twamara kunezerwa kuko Imana yavuga ngo kuriya bahaze Imana yavuze kuri atubwira ngo bahaze amasezerano menshi nicyo gituma atazayuza baragenda barimbura Sodoma ariko Abrahamu yumvira Imana abasokuruza aho kwizera uzawumvira Imana hari umuririmbyi wavuze ngo umvira umwuka w'isurukundo asonozaga tuvuge ngo amen amen umvira Imana nuwumvira Imana uzanezeza Imana haleluya dandenelo salaba landele corte caradafisa verde dom oh wihutiraho tirengagiza umwiyambaza uyoboke Yesu niwe shobuja tirengagiza umwiyambaza uyoboke Yesu niwe shobuja kumvira iyo tumvira Imana turayinezeza kandi twayinezeza Imana igakorana natwe ariko iyo tumvira wabaye igifu kitumva Imana izavuga ngo naremye ikintu kitazacumva ijambo rya gatatu ngo ni ubuzima bukora icyo Imana ishaka aho gukora ibyo abantu bashaka gukora icyo Imana ishaka Imana ishaka iki muri iki gihe ukamenya ngo Imana ubu nyine ishaka kino iratubwira kino kuba mu
bushake kuba mu bintu Imana ishaka gukora. Ni ubuzima bukora icyo Imana ishaka. Ngahe perezida aratoye, perezida arumvishije. Mbabwirije ukuri kw'abakirisitu, abagabo benshi baguye muri uwo mwobo, abagore benshi baguye muri uwo mwobo, abakobwa n'abahungu. Umworera wabamaze n'ukumva ibyo abantu bavuga, biragatsindwa n'Imana. Kumva ico umuntu avuga utumvisha Imana ikivuga. Abapasiteri benshi bapfiriye aho, bakina mama naho bapfiriye, naho urwobo rw'abazimu n'abadayimoni ruri, kumvira abantu aho kumvira Imana. Muririmbyi aravuze ayuzuru kwangu tutututu tutututututututu ila Bwana Yesu awe nami ninatuzwa naye siku zote. bizima nawe aramara abantu yemwe mbese uyu muko utanosha kubera kuri hano, uyu muko utazogenda neza. Kuriya muzamutinya umucuranzi. Ese umucuranzi wano ngo azahembwa yamara arasiba amateraniro, ejo tuzobonana. Ni umusevire mubi, ni umusevire kapora na mvuga kapora, ni umusevire kuchi kuchi. Umucuranzi azatinya ivu umucuranzi. Sha wewe waje Imana iguheze umugisha, ndamusa sha wamenye inshingano zawe. Naho uwo musevire kararyama gute imbunde za rutura, turi ku rugamba rw'abazimu n'abadayimoni, imbunde za rutura ni uzirasa ararya uko yasinziriye yeme. Ariko abagabo bagira ibitotsi yeme uko yasinziriwe. Imana ibaheze umugisha ko mwaje nawe ejo tuzomubona. Niba nzovuga gutya ngihaguruka titwavuga ngo amen Amen. kuba mu buzima bwumva icyo Imana ishaka, ukareka abantu ukora icyo Imana ishaka. Mugende uko bikwiriye. Mugende uko bikwiriye mu mwami, mugende mwumvira Imana, mureke kumvira abantu. Biragatsindwa ntibikabeho. Abahanuzi mwabaye ba Pamba Boy. Pamba igihe cy'amavuto ngo azapamba boy we. N'umuntu utari karaza bavuga. Abayumbe bari mu gushukishwa imikate. Bureba ngo bonye igiheko ye ngo bamuhaye bureba ngo ari uvuga Imana itavuze. Ni ukuri ko Imana imwisho, mureke twumvira Imana. Abantu Bibiliya izivuga perezida ikavuga ngo se niki gituma muzamwiringira abantu bahumeka umwuka w'amazuru, umuntu agakenyuka agapfa. Muzamumwiringira gute umuntu uhumeka gutya agapfa? Uko nta muntu utagira umwuka unuka. Turi ibibore twaboze kera, iriya munda twaraboze, inyuma turaboze. Uzobe ngo usiba gatatu toze amazi urebe ishano rikubaho. Cyo kizo kwemeza ko umubiri nta kigera. Ariko umuntu ngo nimba afite ifaranga, nimba afite imodoka, ni imodoka se ni yaje. Ese muzamutigira ikabanda. Ninde wabarose mwaba Korinto, mwaba Galatiya, Imana ikwese umugisha. Ninde wabarose mwaba Galatiya? Abanyagitengera. Turacari Galatiya gitengera we. Ninde wabarose mwaba Kristo bagitengera? Umuntu nimba acuruje bigakunda, tagutunze tarakugurira. Ese numvishije abakenya ejo twatuza, sinzi ko nabajira arambwira nimba ari biki iki twe niyo niko bambwiye
nararariye ndavuga ati none ndahumiye ibiso ni ibiki se bambwiye mwuka w'ijana ibiso ni ibiki ni nangaho uko mwuko na ni 10 namavuga ngo izo staso no on izo ngizo izo ni ibiki sinaruhambaza sina uwo bazibiki ibyo ngibyo ugatwa namavuga none ni menshi titwavuga ngo ame ubuzima bwumvirema tugenda uko bikwiriye abo mwami umunezeze abaririmbyi muhamuririmba sha nimwumvire Imana mureke kumvira abavuga butumwa bari mu kubwiriza kugira ngo bamuherekeze agasiga uko mutamberekeje uko nonanirwa kugera undi umugabo kunanirwa kugera muri Kenya hano mu Rwanda 7,000 by'amakenya nukuri kwimana no kwegera abagabo batatu gusa bana cyangwa babiri kababwira ngo tatike mumpetike navugiye Yesu cyangwa wovugira Yesu bya Amerika nyuma ati yego Yesu kabari Yesu arega bavuga ubutumwa baravuga nukuvuga ubutumwa rirarangiye nimwumvire Imana tugenda uko ubuzima bwo kumvira Imana nibwo tuzanezeza Imana titwavuga ngo amen amen abapasiteri nzambagarukaho kuko ndiwe urambabarira abashumba bagira abakristo bakize abo bagira intebe zabo abadayimoni barateye mu itorero abantu kubera ko uwo muntu afite ubushobozi ho gato agirite pasiteri akaza akabwira abadiyakoni ngo mwe nzambona muzamurangara iyi ntebe iyi niya Frank aho nakawe ko nawayikunda hariya tafaranga gafite ariko reka mbabwize ukuri abantu bagomba kwicara ku ntebe z'imbere ni bande kwanza n'abahudumizi azabamenya amateraniro uko agenda umunebwe utikiriza hareruya azayicara iri inyuma akaguma karangara hagatangara kareba ibyo bintu byabikorwa na kiriti ariko kandi nabo mu ikanisa bagomba kubamo ibijanga binini isama kinini kugira ngo aho ducikaniwe n'ivyuma tubifate bitanga ifaranga hariya kurukuta Yesu mani chubai Hallelujah titwavuga ngo amina ubuzima bwo kunezeza Imana n'ubuzima bwo kumvira Imana n'ubuzima bwo kwanga icyaha n'ubuzima bwo gukora ubushake bw'Imana tutaona walio wetu uko kule we kicheko gani uko kule lango lang mayano trambre de cortes palona ubangusha mapa
talala talalalala ta 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 ta. Visima wa data we. Ubuzima bushaka icyo Imana ishaka. Bola. Mahota. Umunsi umwe Sawuli aje kwima ingoma Imana imutoye. Samuel yaje kumwimikisha amavuta, ariko amwimikisha amavuta atarayo mu ihembe, amwimikisha amavuta y'ishupa. Zasobanuraga ko ubwami bwe budakomeye buzavaho. Abaye umwami ngo ahamagara abasore, timuze mungendere inama, atuze ukubita abantu ubakubira inkoni, abasaza uzabakwega amatwi. Sawuli aje ku ngoma yabwiye abasore ngo muze mungendere inama, kuko nawe yari umusore. Arababwira ngo muze ukubita biriya bisaza ibyigira nabo bikubita inkoni nyinshi, n'abari abakecuru natwe duhari. Abasaza ngo arabahamagara, mwebwe shaka kugira ngo ukomere ku bwami wumvira Imana, kandi muzawumvira abasaza. Abasore baramubwira ngo baragushutse urapfuye, amaze ngo arabakubita, atangira arakubita. Abantu tibatinya, ariko abantu yeme, ariko abantu tibatinya, ariko Mana yanjye, Mana ariko Mana umunyembabazi. Imana icubahiro. Tumbira Yesu tumbira Yesu Perezida we, uribuka umunsi yahamagara Yoshafati ati ngwino ufashe tuje gutera, tubakubite tubirukane. Yoshafati yaraje azana n'ingabo, aramubwira ngo nzogutabara nk'uwitabara, ingabo zanje n'izawe n'intwaro n'izawe, ariko hari ijambo rimwe, wagendesheje Imana inama. Baramubwira ngo 400 hano, ngira abayumbe 400 hano baba mu ngoro, barambwiye ngo ntabare ngo nzokubita nzazira, niko bavuze. 400 yose yahujije. Yoshafati ati yose Imana iyo 400 n'abahanuzi ntibaza bahuza, shaka irundi. Batariko umeze shaka undi, ati yari akagabo kaza kavuga icyo ntazashaka, ni kandi ako ngaho. Yoshafati avuga ngo ubwo uvuze ngo ako gabo bantu kazana nako tumbe, nimba akavuga ngo tutabara ibitajanye n'ubushake bwacu, ariko abantu bazumvira Imana, tuzatuvuga ibitajanye n'ubushake bw'abantu. Titwavuga ngo amen, titwonezeza abantu, abe niyo wopfa ntiwonezeza abantu, tuzatunezeza Imana. Ngo karaza kakenyeye ikoti kabusoka ka data, ngo kagera imbere y'Ahabu na Yoshafati aramubwira ngo bitesha hano ko abantu bavuze ngo dutabare tuzotabaruka, niko bimeze. Timushaka bacuranze bashiremo igisirimba twumva amakuru. Shalom. Devandas Maodeni. ngo inabakimba nacabonanga inawase ngo bagira gutya
ati yeme ati magana ane yababeshe ati njewe mbonye mutatanye nk'intama zidafite umwungeri ngo sinakubwira. aha batese sinza nkubwira dore umfeka Yoshafati ati reka banza utegere ataho ngawe sha ati kandi nabonye nimukomeza kugenda mbonye ntangabo mugarukanye imirambo ati kandi mbonye bamwe bacaha abanda amaze nk'umusirikare waha ngo araza amuzibukira urusha aramubwira ngo sha ururusha nkubise mukanya ndaza kukureba wawe wipfunda mu bibero by'inzu y'umugore wawe mukanya ubu nyine mukanya ni mugende Yoshafati aravuga ngo ndatabara ariko uriya mugabo niwe ufite umuhanuzi singiye mukiye wacu ariko uyu mugabo avuze ukuri ndamenye uko ndwana Yoshafati uzanzuye ariko agendera iriya yamabwira Ahabu ngo ndi inyuma yawe ndi inyuma yawe igenda wewe nk'umugenda aravasa batangiye gutata wa mugabo ngo ariruka asigaye yipfunda mu ihema umuhanuzi atazikera uragarutse ati ndagarutse ibintu byacitse ibintu bizakiye haleluya haleluya twavuga ngo amina we tuza tugendesha inama Imana itubwira uburyo tuyobora ikanisa apana banebwe ngo baje kukubwira ngo ntukazuheza uriya guhagarikira ngo uriya ari mukubwiriza ngo ibintu bitari byo banebwe go bakamabaza hano haleluya haleluya ariko umugabo wakurubuse aza kurukira no kugatuta ngo haleluya ngo se ngoko mutamwikiriza haleluya turikiriza haleluya yakurubuse genda ubanduje gushaka amavuta abantu usenge haleluya Keba. Tao. abapasiteri Nelo la limari. batakiye Siole. Biblia tazara anolange naya honela so tabiniza parte pariye waya na variere Nao de dimension. turashize noneho yemwe nimwakira ijambo ry'Imana